Ada siluman babi. Guru, perjalanan kita tersendat-sendat, Guru. Begitu banyaknya siluman tengkorak dan laba-laba, Guru. Apakah Guru bisa mendapatkan kitab suci itu, Guru? Pakai. Kita adeng-adengin dogen pakai. Amitabha. Capcai, capcai. Tua maman Rian, guru ne mesaut sancai, capcai. Sanjay. Necang ning ngurdo, pangse ngurdo bakat pedingwang jani subuh mecepuk cing ajaca. Oh. Ne jelek ke menyamur ruo binedo nasing dadi pasang di kumini. Bener. Jelek kelawan melak awinan gitu. Nesi meme ne makado ajak ke bapo ngujangi meme jai bapo di bapo dadung alen alu oh artinya ngemadua men yan memen cine cang nawang kengken memen cange yan memen cine si nak jabo memen cine nak jabo men memen cine memen cange dayu yan idaman memen cine cang nawang apa idam-idaman memen cange dalunyo Tomo. Oh, sangkalo basangnya gede, awaknya putih. Mian idam-idaman memen cine? Len istimewa. Apa? Unis menyanyi. Sangkal kau bancai kini kalem. Kalem engken? Kakak selam. Nih, saja ci orang abang ngelanak loh, kone saja nih. Oh. Menuli jok kurenan cine. Kuren canggih uli Banyuwangi. Uli Daud bukan. Oh. Oh. Mapan Cina magamu inu, ngaja na uli Daud dukat magamu len, nyaja magamu inu. Karena cintane nulang tekian icang. Oh. Kengken pula pale swadharma ningi dewek masuk agamu Hindu. Kuren cangit tetap mengikuti. Oke. Oh. Tuh lantas uli ngabulan Yani. Oh. Icang bunganten tuh. Yani sih kene cangide kencai. Mapa nama kamu Indune nak sulit dan caroci mojo jahitan pang tawango menyamo berayo pang tawango bantanan pang taw boreng cai. Wah, borang cara tutur busan mau beli bulan. Oh. Kijo aja memen canggih ngabu Banten ke Puro ke Merajan ke Carike tutu go deken kuren canggih. Oh pang tawango keke nak ke Banten. Tuni lantas semengan. Oh. Gelem memen canggih. Kuren canggih maturan. Oh benar, kulo pang tawang. Icang yang kedek ingkel-ingkel cang kedek. Adik kuranan ma Banten kedek kene. Ya ni rago induk engken maturanan cai. Aradu betare sami. Didiang atur rancana kepiksari mang desa di Rakayu jagate sami. Gitu ya nak kamu Hindu aman sing tawa. Tuh rago Hindu. Oh. Meni kuren canggih uli Banyuwangi nih. Mau keke nantap. Nah Jawa kuren canggih. Oh keke nantap nih. Gini. Apa aja ada di tamas itu. Apa aja ada di narene itu. Kekedo rangu ki kuren canggih. Oh keke. Men di tamase ada biu. Ada megenep itu. Ini patuh limane masih kegini. Ida Betara. Tamas ada. Pisang ada. Dotol ada. Yang putih-putih itu Begina Betara. Ada dengsap nyangen sesari. Buen ngomong kuren canggih. Mirago maturan misi sesari. Nising misi sari buen ngomong. Keke ngomong nih. Maaf Betara. Sarinya ngebong. Mani-mani ama sing tawao nalo cine Banten ayah bangken kanggo busuk semaning manah tuh. Lantas gitu sing gitu. Tuni semengane tuna kepekan meli tempe. Nak gegean kurang canggih. Oh gegean. Gegean. Aku kena ingat tang. Om jalan tuni kepekan sanglai. Oh. Tepukino pedagang tempe ini, anu dagang tempe ini dini ngoyong gigi nih. Odo junge ada nih. Oh, golio ke gini.
Takonino ke dagang tempe nih. Ha? Bu, beli apa, Bu? Saudino ke kurang canggih. Ha? Oh, beli cungi, gitu yang ngomong. Dosi polos dagang tempe nih. Yang saya cang tadi dagang tempe, mekiset bungut kurang haji nih. Ujang kisit. Soleh-soleh, yang anak ketara sing tadi ketara mumaru nak cungi. Waduh, sing tadi gitu. Saya di ngehorto kuni. Orang khusus saya. Bocah kursus bahasa Inggris, iseng-iseng cang, menambah pengalaman. Oi, Kan ada pepatah orang, enggen. long life education. Enggen artinya? Tuntutlah ilmu semasa kamu hidup. Baik. Gitu kena cang, apa benjani daerah pariwisata Bali yang Bali. Baik. Kena bermanipuan jangan antar tamu kesan kamu main. Oh, nyenawa agat cainya. Ah, Man megaya lantas di hotel bagian pronovis lantas. gitu kena cang. Ai sun mesaput poleng cai. Suhut. Nah yang gitu cang metakon kenci. Oh, cing uji cang nih. Ya, tuh cai. Bahasa Inggris nih macam-macam baik di restoran, di arsop, di hotel tuh nak pang bener tuh. Oh, yang bahasa Inggris ane di hotel, di arsop, di luar kepala bagi cang. Apa kata konangna lautang? Nih di restoran nih. Nah, Yang yeah apa bahasa Inggrisnya? yeah. Oh. What the? Apa tak konang buen? Nih di arsop nih. Nah, Yang pintu apa bahasa Inggris nih? pintu. Oh. Door. Apa tak konang buen? Yang tamu nih gelam kebos dingin apa bahasa Inggris nih? Tamu gelam kebos dingin, ngetor. Ujang alusan bahasa Inggris nih. Cang metakon kenci. Janji gelam kebos dingin kengke rasa nawak cine. Ngetor. Biar gitu. Cang gelam kamu nih kebos dingin dan sing pelajarin cang. Ya nage melajarin nane gelam-gelam ket keubatnya ya cang nage melajarin. Si udu baliane kengke si sule-sule aja kamu. Do dia bian kapas ngomong suleh-suleh. Kang Wan di Bangli nih ngomong suleh-suleh ya. Janilan kini Enggen. mumpung menyambut pesta kesenian Bali, Memeriahkan pesta kesenian Bali. lan magending, Oh. lan magenyeka, lan magending barang-barang banyak mau barungan. Dan. Cenyek nah. Nah. Cenyek. 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 Jangan Jepang sama orang kayaknya. Begitu, necai tadi cang tadi cai. Tadi kemenan kayaknya ke tentang nih. Nilo nyoman ngudiangi ilo manudo beli. Sangkal nyoman do bes muda ngaberaga. Nyoman beling nyen karajak pelaksana. Bali sing sanggup ngapilang gelap bisa gelale. Bali ketun ujang Bali mengomong ketun. Tiang beling ulian pegaen beling. Bilang pesudian tadi ketekan bumi. Juang tiang dias tu memadu telu.
Sidang, gesek, Sarajevo, gesek, Dres. Lebih tuh Yan. Bilang mengejres di Sidori, ingat pengalaman Cang melalui di Badung, Ijo, di Jero, ijo. Jero Jogar. Jres gitu, Maya ada setali. Jres, bejepok pinyon di rumah. Ceres, becepok lah pembelian kopi nih. Jam kuda nih. Nakonan jam mabet dan cai pegawai negeri ini. Senjo pegawai negeri perlu ngelajam, idewe petani parakan perlu ngelajam. Artinya bisa ci mengukur waktu. Ini mansurat Cang. Mansurat. Uli klian dinasnya ngemang surat, ngeling mulai ngabur surat. Mana apa isin suratnya? Isin suratnya sing ada lain, sing ada cagar angonnya di banyak. Oh, artinya cai angon ansip. Apa ansip? Mapan jani pesta seni ini boma jalan ado, lomba drama gong. Oh, festival Ramagong. Banyak Cang milu kan mengikuti festival. Oh. Cang karudoko agono Raja Putra Cang. Cai angon Raja Putra mendijau ngale putri. Ah ide-idah mangale. Men? Dilumintang bak kado. Jani kini kuangan pemain benda dua. Patih kuangan aja ke raja. Yang saya gon patih cocok potongan ini pasang gede. Awak ngokoh. Oh gitu. Ocang di raja lah jani latihan malu. Ples secepok Bang Bani tampil. Patih su. Sing raja pesu. Sing. Petih. Pateh katanya peteh. Yuk. Cocok. Bagus patih. Digen kene dewek tan suko. Wih. Subot long tasun 6 tiba nih dewek merdeka. Kewalo kenai dewek lawang kayo nih dodane nih. Ingkop dadi besek, ngidang nih dewek ngadaka. Ane madan repot. Masih. Bagus patih, bagus. Cocok. Baru pate Badung itu. Wow. Pate Badung Gianyar, Kelungkung. Ah. Pate Beleleng ini. Patih beleleng kan? Woi! Negaki manega! Inar kama yang telah disegaro, caro apa kelaman? Saro penyu kambang. Bagus penyumpaman. Bagus. Kanggo. Wah! Mimoh tuh mungkin patihin. Cocok. Wah! Mardian, kau harus sanggup kawin dengan Farida, Mardian. Dan kau akan rubah tidak lagi menjadi siluman harimau putih, Mardian. Patih apone tuh? Pasien patih, mak lampire. Wih, ide-ide patih. Cocok. Wah! Patih apone tuh? Patih habian ke apa sih? Dua. Menjani bupati raja kan ini pesu. Aja. Paman Agung. Lugro titiang Ratu Dua Agung. Paman. Titiang. Boleh duni paman nyata sempeng rau kelai paman. Sekarang orang kapenang gelap. Bawa kelan awak itu paman. Mujang je ke kita munyen rajo nih. Je kita sing Saudi no ke pate. Merusak bukan menyelesaikan bersalah betul. Ingat. Alos munyen rajo nih. Bang Ade. Oh. Paman Agung. Titiang Ratu Dua Agung. Itu masih paman Werdo.
Lugro titiang Ratu Dewa Agung. Paman. Titiang. Subuh ling duni paman nyantos sepengerau gelak paman. Wantah wau pisan titiang Ratu Dewa Agung. Paman Agung. Titiang napi wenten durus del wecanan palungo cokori dewo. Paman. Titiang. Ado petakon gelak kapinang paman. Indek napi durus. Paman. Titiang. Nu paman sesai ngalih sundal paman. Amangkinan titiang wantah kapah-kapah Ratu Dewa Agung. Kapah-kapah. Inggih. Dadi paman dadi. Saja gitu paman Wardo. Inggih yukti wantah banteng asiki sampun padam Ratu Dewa Agung. Paman Agung. Wah, kenyal jangan dipate. Saya dah dipate jangan raja pok. Wes sing kangen nih. Ah, tuyuh dah dipate. Man, paman. Titiang. Betul paman jadi bate man. Kalau betul jadi bate yang baik man. Raja Ijo nih. Wah, satang Raja Limeduro dah. Raja Bali ini raja ini ada di Bali. Paman Agung. Ainge Titiang. Kengken mirip pekrimik banyak lahir dini di abian kapas paman. Makin sami sedang nonton drama. Sajo gitu paman Anom. Paman Anom durung raut tangkilipun. Men paman Wardo. Paman Wardo durung boleh motor. Ngelek-lek cai sing kecak-kecok katanya. Budi acang kecak-kecok nak malunan jo cang dadi raja. Nak bos tepuk kencang sing adu paman Wardo sing paman Agung sing cinyak jo kecak-kecok cang nunen. Yes paman. Paman Agung. Ainge Titiang. Gedesan gereman paman ditambangan jani bantes paman dari pengabeh linggih gelah di singo menalo paman. Memang bakat. Yen kekene kucap paman pate wiapi wio pako paman. Napi arten wi. Dijo ada kopi di tu mantet rokok paman. Paman dem lajah buang paman. Napi. Yen kekene bikas pamane kucap paman senior paman. Napi arten senior. Senior pang tawang cai. Inge. Seneng nuangin istri orang. Len gelah mewibawa mulut tedong jakat ini di singo menalo pang tawang cai. Wanta medagit. Yen ketakut-takutin. Gelah neng nguasa jakat ini pang tawang cai. Yen cai mulu patih jeneng koban cai ne mulu sembako. Napi sembako nih. Sembako selem badeng kotor. Kemudian pegat cantel dalamnya. Dong wak muat cani. Kemudian nengel. Kemudian ngel. Kenapa nih? Uli bidan sih. Melajah pani kapen wake. Nang makena cai. Yen mula cai makena antas deje kapen wake. Lawat wake sing patut panen iki. Mekecoh si metelanan dap wake patut nih. Tekan teko dot direp cibakang nganyut wake ini diajang panjang. Nen malu.
Aduh, ngancet kedutan. Do jejak. Jani mati ben pidan sing mati. Yen mirip cimot nyerako kapen wake. Mot lunas lungsuran ngalih amah mati bakal ngideh penyupatan. Nah, ada mati kemudian. Dumen takut ake meroda emas. Ayo maju selangkah. 2 langkah. Sabuk poleng ngenem. Dicingin apa elak? Uro wake basang ciringen. Uro. Makin nuwun Gusti. Jak wawu medal Gusti sampun beramantio napi wang titiang. Sao pacang madama nyaman titiang. Dong mau badeng cinakon pelih nyaman caine. Nang mekena cai niraos sango pate sembako salem badang kotot nyen. Mangke titiang nu nasang ring Gusti. Gusti selem badang kotot napi kan kenten teh dumon. Sampunang wawu batas dados pengabeh kidul anake agung durung majanten Gusti bawa sangaring panyake jak sampun ngematiang jak sampun mogolang lagu teh marung isi gumi yen puniki pemargen Gusti ring panyak durung majanten niwang panyake jak engalang matiang nyeyen mangkin kantun dados patih benyangan pensiun lantasan Gusti dados patih wenten panjak karena kenen Gusti titiang nak kantun eling ring baos Gusti ring pedak jano sami duaning Gusti pajang wenten nang pesta seni wenten lomba drama go ring banyar titiang midop pajang nyareng titiang nak latihan sareng nyaman titiang puniki anu cerako Ra, jang nete cai nak mapaurukan. Ye apa kahaina? budoh kudu didang pura ring linge Gusti. Kiwalo kene nak sampun cai. api. Yen ben mani-mani ado hidup cine bakal ngiluin apa nih madan program pemerintah. Ngelestarian nih madan seni budaya melarapan pengelaksanaan nih madan PKB. Dadi tong diangsing. Kewala nyamat nak kecikapin bener. Bener sing ningak lah yang kena. Aduh kengkeng. Nyaluh mah betul. Nyen bener-bener cai. Gusti bener. Nang perangkat aku tuh. Paman. Kapah-kapahin paman mekerah paman. Suang. Jak liu nang petaan cine. Kise dong wake bungut ciningan. Oh mak kisin bungutnya. Erak jawat cai logam. Ayo titiang. So jika ada geruduk. Semong si ada di karang kepatian. Apa mirip babuat ada bakut aturan cai kapan bener. Sanang becik baos Gusti ne. Titiang puniki kepenikang menak ring ida anake agung. Angan Gusti mangna presiden tangkir raina mangkin Gusti. Bang Sido aja menetangkil kepuri nih jani. Inye. Keriang-keriang dewat kini matur cai. Inye bang yang titiang menak. Tangkil. Leang rasa seliahan kuline yang suboi dan anak agung bakal menang. Patut sekali atur. Jel surya saking budaya kini. Ana sira ratu dia. Jangan ulet gang ni pesu. Ada rajuk lolotan ke kene ngelamat tuh tolia. Hah? Titiang. Nang sud cemecano. Galah hidana agung bakal medal. Keriang dewek cai deh. Daun tangannya tongos. Ini pidageng mau cokol dewo tuh. Jawat cai logam. Ya. Nyen anak ketidong kenal.
nek tekan noleh rasa semun yate semitan banyake. Gar gitu yang kerasa ban beno abane mawinan. Lah beno pergustian kadilinge hidanak Agung jegege listu ayune tanpa pada rasa. Aliang lantas saya sedorong pertiwi sesorang kaso sing ado aneh-anehan. Mamitan lugro matur sisip ratu Dudu Agung istri. Dados nung kali katur paman druwene Dudu Agung. Yen ten iwang titiang ngeton tatu wedanan palungguh Cokori Dewo. Ocem angane tunjung tanpa banyu layu dudus Dudu Agung. Menawi tewenten suksekel ring sejero nengatnyano. Durus palungguh Cokori Dewo ngruntuhan wecano Dudu Agung. Sing menyet kenyaman caine. Doh, bisa aja cuma petah jelema. Titiang menuso Gusti. Nawang titiang mepetho sekali petan Gustine Gusti. Dane Gusti lingsir uning titiang matur sekadi atur Gusti. Sorot waduh deh. Sing kena benci nampi raos ngegegonyakan. Kengken. Sebab kena agongnya. Rita kalai logam orang agung mepetho. Hah? Lintang rasa puronipun ring titiang. Oh lintang. Jani gelang orang agung nak. Ya agung dot dari pemimpin melajah maluna. Bangsen kata anak buah agungnya bani tekan pedewekan agungnya. Siap. Nang diang cakep-cakep. Man kumis dogenan nyempang. Bawa gondrong. Awak gede. Sakit wala polon pamane mekocok doang paman. Polone mekocok, bukan polon Gustine mawinan mekocok. Delumar bungut cinae. Bungut titiang tan metlusuk Gusti. Gusti, ai narang pikayune rin. Gusti dados pengabe linge kida anake Agung. Sepatutnya sapunapi nake dados pengabe. Dan sekali linge Gusti dados pengabe mangde tangkele titiang mangde menaken kuantan. Yen punika pemargin Gusti puniki muaste patih tanggal 1. Ya sing tanggal 1 sing tangkil kepuri. Sing menaken. Dong lamis si Pera. Kena cina ngajen wakil kadijani. Dan jo ngajen nguruk Kang apa-apa. Cina dipaten lah. Cai dah dipaten. Agung. Kengken. Ipera bakal angkat agung dari paten gitu. Merajinan jang padahal. Makana maluna. Mula misi buka rasa ipera. Yen sing kado parakan tangkil ke karang kepakian. Mirip agung sing sida tangkil diajang gelah. Sujate ngudiang dogen gaen agongnya di karang kepakian. Fulas. Medek kesugian agongnya. Ane subaliu gampelang agung itu di karang kepakian. Mangkin lumut waktu. Lintangan rasa kemana hantuk titiang. Pamidukan Cokodewo kadi mangkin. Nang titiang nung nasa. Iuk tenen api sana nyungkanin kayon Cokodewo. Dados jak permangkin tata udana dua mertiosan. Luar sekarku muda ni kasatan waktu. Iuk tenen api nyungkanin kayon Cokori Dewo. Malah kemit pamane matur tekenen galah. Agung. Nejani mabalik gelah metakon teken dewe Agung ina. Wet gelah uli dije. Kesah Cokodewo gumanti saking jagat jongrang mesi. Uli jongrang mesi. Adana gelah mai merabian ke Sindu Dwipa buena memadu sangkane ngaturnya nih. Dan wenten tio sangkane gumanti reri krikan winayan titian mangde sida Cokodewo madag ardo nariswari madag dampat diri kira puri. Sangkanen kedua kan agungnya matur teken ajung gelah. Dote mawinan. Galah. Sida merabian ke Sindu Dwipa buena memadu. Apa nada dan kenapa maneh? Di subane kone gelah dadi rabi di Sindu Dwipa gelah bakang wasayang gumine dini. Sake wala di subane mabukti, sida gelah dadi rabi di Sindu Dwipa. Gumine kan gisi gelah paman. Hah? Madaging Ratu Dudu Agung sekadi wacanan palungguh Cokor Dewo. Merabiane mriki boyo pacang amal jagat Ratu Dudu Agung. Wantang ngerakang tegak dane mangdo suge ngancap ring karang kepatian boya sapunika. Siap. Jak lames umur caine. Lawan. Agung. Yen kadi punika baos Cokodewo
Rasa-rasa Joko Dewa namplesang ayah muang bakten titiang sana sampun-sampun. Titiang sampun mutsaho ngarianing Joko Dewa linggih sana kewasaning patut. Dados rabi Joko Dewa sampun nguasi jagat talah sampun. Nabi menmalih sana kirang wakuk. Ini yang selehang rejeki. Kacan! Dadi rabi sampun, kuasa yang jagat sampun. Batakon gelah tekenen agong jagat neken kuasa gelah, ha? Rabin gelah kada nu nyeneng. Jagat ne kuasa gelah, neken. Bongah juari yang matur. Kantun mekulit-kulit bawah Joko Dewa. Durung kemana hantu kitiang ini yang selehang. Wah. Sing kekena. Dang sing kekena benagong nanga bedih. Durung wah. Nih suka cari sesengak kacang lupa kulit tawang agung. Di supane mantegak melah dini di sindu duipe. Ngsap kenen semaya. Nang inget-ingetan dewek agungnya. Adane gelah dini kadan memadu. Ye? Seng sida gelah ngebedalang putra. Jubeng gelah Pang Nawang. Hah. Jubang. Bekung. Di pradane madon gelah. Nyidayang lah putra. Seng pianak madon gelah bakal madeng nada dini. Tadi Prabu di sini duipe. Cocok. Yen gelah bakalangan paman gena, ha? Bakalangan tontonan. Mangkin numun. Puniki teh sane nyungkanin kayon Kodewa Sahino. Yen pet prade menyan Joko Dewa nemi jirang putra mejantan putrane pacang dados penyeldi sapniko. Benar. Kewentanan Joko Dewa lares kampeh kaukas. Sia. Wagong tungda wawu Joko Dewa mbaos kadi punika. Yen saking dibi wentan paucana tunas titiang sampun dipuan titiang lumat sana. Amat gancang nih. Bisa delun. Mungkin sapuniki bisa nantuk. Sampun Joko Dewa sungkan-sungkan ring kayon sekanton titiang wenten riki ngayah Joko Dewa. Titiang sampun kawistara bawa sang ngantuk banyak-banyak ke patih agung bungkil dayane titiang. Iring mangkin mau winayo. Preso. Terus. Sung. Kalian siro sung. Paman. Mana titiang sapuniki? Men kengken. Kedua kan pamane dengan jani. Lugel titiang doang. Aduh. Jangnya tadi pate. Api palungo Cokor Dewa dan mau dua putra. Titiang Arianangnya dah. Sehingga gitu. Di tambangan mangkin payun titiang enak sidang mangkin. Kengken. Diastone pokori dewa nentan ma dua putra titiang Ariana. Nggih. Bayon titiang siteng kita gam. Nggih. Kablok ketang bungutnya. Wih. Hah? Katajan bungut tiba ma kisen. Katajan mamang cang bungut tiba di telaga ya. Dua gong nih. Kadang ibu dua gong tuh memikir kelawan parakan, hati-hati sih ngomong nah. Boleh lah. Maksud sih boleh lah kan? Sekali-sekali. Jeneng. Ra. Adi bangun bulan awaci ra marah desak gelang. Nggih, bilang nampak palungo Cokor Dewa ring sikian titiang merangsa. Gaya cai merangsa. Jeneng. Ra. Titiang. Marah desak gelang, merangsang. Nggih. Mak kita ngujang sih. Titiang gelesan mah kita. Kita Mak mujang. kita ngujang. Bubuk yuk. Air ratu ra, mesulo jaci di banyu nih berat. Batak bagusan goban sini ben bedek. Nya. Kita aja gelang. Bas kakeknya ya nit aja gelang bubuk. Lekat aja dalam macam apa ya pesuna. Ya lekat. Ah. Cap kaki 3. Kengkenang. Dasar bungut potongan bong jopi. Wah, napi bong jopi nih. Nek kene Nggih. bungut monyong sing bisa sepi. Cambung jopi. Yanido ketekan warigo. Kengken. Sindo lanak ukir kulantir. Kengken napi. Didoran ngap petenan kenyir. Ye, salah Cira, salah. Napi salah. Seng gelah kenyir. Ye, Masih Cina kenyir. Iki kenyeri. Aci asal golongan bawah, asal gua merangsang. Didang kenyir. Ah. Badeng ayo.
menang. Sampunan bangetan pisan atuh Agung. Nyaman titiang nak blog niki. Dan nawang napi nyaman titiang niki. Lemo buang. Buang. Nge, durus memitra. Duak-duak celengan sama pete. Jag, kada nak ngudiang nyaman titiang belok durus memitra. Dah tustos polone gigene. Kan, ragian bungut tipe makiset kan nabe. Yan makiset bunga tipone dan tetiga balu ngocokar dewa macangkam. Ujang telu. Ada gitu. Asiki cangkam kordewo. Ah. Kekale bungut ni logam. Ah. Ketiga bungut dah. Ya, boy. Sere pangang, sere tunu. Nya nunek gelah. Kitiang Kan, nunak suci. sekali-sekali. Ya, sekali-sekali ajak gelah. Hah, tak usah lah yang. Suak ketang bungut. Tak usah nyang. Joko Dewa pacah kadi anak alet. Bang Taen masih gelah menggonyakan paman. Nejane di subane kepikayon ben gelah. Dadi melot gelah ngimuhin buka winayan pamane to paman. Terus lah kok. Suara apa tuh? Sing suara apa bodoh? Artinya kekini tuh. Antiang nyegelah paman itu di jalan bet ngandang paman. Antiang Kang Ujang, ah? Suara apa tuh? Suara bungut bojong mondol nenenan. Oh si putih. Patah si putih. Paman. Salehang paman ini jani pangkene bendelah. Daging lepisan sapun iki dua gong. Sejeroning bacang ampi yang menyantuk Dewa saking puri iki. Ngiring sani mangken, ngemardiang sani kuasani ngeraja pisuna. Cocok. Yen inakan titiang kadi mesabatan. Titiang memanah nyabat ipun mesah mangga ipun nang sakit kiwanten titiang nilih lima mangga nenten titiang ke kantenang sapunika. Paman Agung. Sajan duak sajan paman ngewinaya. Dinane jani mejalan paman. Mapan kalah melah kepikayon ben gelah. Sake wale, ritat kalau paman bakal nyalanang winaya, yakna paman. Dat leman, pangseng paman pancebaya nih baken, paman kena gelah masih bakal kena paman. Patut pisan aku suk semua titiang. Belum mau juga ada orang puri. Belah paman. Ya. Lima dan unuk pingit. Kewala seleh pencai lacur cima kena dua. Bersam. Jangan bilang siapa-siapa. Nah. Dibudak, dijilat, rahasia kan? Nah. Jangan bilang siapa-siapa. Rahasia. Jak pragat ngitung ngelelek-lelekan cai. Ya. Lain sebelum ada petang bunga ngerti kalau. Bener bakal jumujok mari pekoloman di Dana Kiagong bakal nuti rupa ngelekas di Dani. Terus. Jika bertugas menang, ngien liwat naik, saya mau sawah. Terus. Jalan Asaduddin di Joni kok. Yang ternama Jalan Asaduddin. Sejak berangkat ngaduk-ngaduk santakan. Anak ngeris ke Sendadin gol cai. Yang wake. Terus. Ya, terakhir yang lepateh sakana. Aduh, apa penantian mungkin jadi? Mai Bang Tawang bikengken.
kengken dadi tumen suwung dipuri. Iyan kayun-kayunin purine rasa-rasa kena penangkap rasa. Awenan parakan pengabeh linggih sing ada bani tangkel mai kepuri. Iyan depan teh ni subuh. Parakan pengabeh linggih mekejang subuh sido pada napa. Ni tekan kerabi sing masih ada tangkel. Pemekas rabi ni cenikan teh. Biasanya sembangan subuh ngatur orang wedang ke pekoloman neklan petengahi konden masih medangi. Adi jaga lagi dewa. Adi. Dayanan beli supaya dewa kesiap. Nah kengken tadi jeg lensan rasa semita ni dewa ni. Ia namun ni teh jegege, ia namun ni teh manis nya adong kejegegan kelawan sebong. Ian kayu dan beli kengken cara wayang golek ni dewa misi mengkar nak kengken sudah ini. Jegege jang beli. Jegege dewa. Manis. Yang sampun beli raben beline jegeg manis. Man? Nang udiang titiang wentan di doren jek beline sing tau nang beli titiang. I dewa ada doren beline. Ini. Kemudian tadi dewa menang. Yang dibipuane kadang mau wangsil dewa beli titiang utuh pemargen beli tumben tadi dewa jak menang gini ya. Dewa menang gitu. Mana titiang sapuniki? Ayo nih dewa. Riantukan pemargen beline kegesuan sekadina kepung maling. Mana titiang mangdanining menawi beli jaga lunga kijel ni kedawinan titiang tan megeluran. Kemudian tadi dewa tandro. Beli sang nato ratu ang aworat murdaneng jagat sinu di publik ke bos. Beli tedon sing adelen pacang nuriksain panjak ijo kada ni dewa. Beli gagesuan memarga jaga nedonin panjak. Bener. Beli agong pemeriki pemargine jaga nedonin panjak. Yang iki kadang margi jaga kegedong madon titiang. Yang ni yukti beli jaga nedonin panjak kadang mereka margine kejaba. Lagotan ni titiang lengoh, lagotan ni titiang nyoh, dan titiang olok-olok, dan titiang olok-olok. Nang menang malu dewa. Dobe ni dewa nyamatang unduk madon ni dewa ni. Iyan madon ni dewa tu sak maku barang bangko bos yang ada gaya ni bin. Mekas tresnan ni dah kali dewa jani. Ijo ben beli ngale. Beli. Kengken. Iyan madon titiang ni barang bangka ni. Benar. Mungkin. Oh kengken. Iyan madon titiang barang bangka titiang nak ajak mungkin ni. Kayu ni dewa nang dia. Titiang ajak mau kolom beli. Weh. Beli. Sing dadi. Ados dan dados. Ngaleh malu dewasa ni madan melah benda ada dewasa melah. Itu malu dadi beli kelawan dewa mau kolom. Aduh beli ampun ngalih dewasa beli. Kayu ni dewa. Aduh beli. Kengken. Ampun tentahan. Weh. Nawang lak tekining banyak apa kerasang misi tentahan ini. Banyak kunen lekin yang coba kena hedot. Beli dola si coba beli di yang yukti ni kita tentahan beli. Kang Wang malu madeng-adengan nah. Naik nunas malah kita gem. Apa ni sanang tunas si dewa. Yang lenan kan kita tunas si dewa apa kalau si dewa kerasang si do bila kar ngisirin kayu di dewa nih. Kan nunas napi-napi. Mana pun itu tunas si dewa apa nih. Nika nunas malah kaceritan beli. Ye. Yalah si Cabli. Yang nunggu dewa makacerat si nawang lak apa tunas tu. Titiang mah duwe kacrotan. Weh, rak nang mai. Pak Sakir kau ini. Kijel. Weh, rak. Cara Donald bebek kok itu. Jeneng. Banyak. Ngawak cai tangkel mai ya. Nyen cai ngutus pas dia tangkel dia jangan lah.
Manang titiang wenten pijo napi kecerat mekecret. Titiang icen akacrot. Cai dadi apa dinira? Dados parakan titiang. Oh dadi parakan. Inggih. Yang merasakan dewek tidak diparekan ngangon bener pertiu sesananing parekan tingkah hingga itu ring sambuh pulaku luwih wawalangan tinebah dening pengingoning warna abu. Dong awak-awak cai tangkil meja cengkelah yang sing ada putusan. Inggih. Manang titiang wenten napi ya sapunika. Yang bener dari parekan dipuri nek bener cai ngayah. Inggih titiang lusut pamit. Tau tang kepuri. Adi jegek dewa. Titiang. Menang malu dewa sayang. Sayang mangkin beli. Ne jani mo dewa sedang mo kolam. Yang kanti lantas beli uyut lawan dewa. Nyanan metangi mo dewa ne beli siman macando lawan dewa. Menang malu dewa. Beli agong. Ibu Agung metangi. Tayang. Dong udah dadas beli rauh meriki beli. Malah jebas uning madon titiang. Mujang beli. Pasti kebeli pacang keduke. Mang nenen tadwit sangkaning niki titiang merebat ngajak madon titiang. Beli kada Lugro niki, beli. mujang bosong beli. Sampuna. Rebat. Sampuna ngeremisi kian Ya titiang. jangan nih. Beli. Sampuna. Sampuna. Yang rawat kita hadong jireng di pukolaman melang dewa cingak ke balu. Yes jadi aja ke. Satarwan kan. Aduh, beli celaka beli. Aduh. Celaka kengken. Celaka beli. Apa nih sanang cingakin dewa apa? Beli. Ipaman murah mekebles saking kedongan Raben beli nih beli aku. Ipaman murah. Ini. Kemudian tumben jani ngurah bani melaksana naitan patut marok tekin linggih lah. Kan kemana tuh? Yang depan tenis kuliwat kondentain apu be yang nakal ke gedongan kadirasa nincap puri gedongan sing tain bani yo. Kan kemana tuh kita? Lama. Bang beli dah kan atas ke pengalaman mau idewo nih. Ini sudah tidak ada. Sekarang bolos besit ke sana. Nak kengken ida. Kan kemana hendak di tiang Agung? Alon-alon nak beli Agung. Ida meraga istri kan yang beli. Ini. Iuk dikagiat sikian di tiang Ratu Beli Agung. Dong udah ada dosa so beli ngoros sikian di tiang. Napi iwang di tiang beli. Inarang nikahin sikian di tiang. Mang nenek pasti ke di tiang uning. Reng dijel kirang di tiang. Iwang di tiang ngadrang ayah ringangan beli beli. Kengken. Dijo iwang titiang aturang ayah kini angan beli. Mirip sing kenung penjing rasang kengken semitan wakil di pelangan jani. Iuk dinentan kemana untuk di tiang durosang beli mabas beli. Turmaning sing cido penjing rasang kengken peleh di ukodanya ini awenan wakil sahasanya macanya di pemulasan. Konden rasa liwat apak-apakan basi tekining tingkahnya ini. Nyen kerajak meliang-liang di gedongan, nyen kerajak mendeman-deman. Hah? Makito kedetit yang beli. Miragi runtuh paucanan bini asapun di kering sikian ditnya. Malih tanro. Mataken parin dekane punika. Nego mandireng titiang makala mirip kering gedongan boyo jetios. Wantahangan beline. Beli saneng reremi sikian titiang beli. Beli nih ajaknya di pekoloman. Gumanti patut pisang. Melang malu ngemelang bungutnya ini. Doyalah rasanya ngemelang bungut termaneng mesebangan nih. Nyen sekarang jebok, nyen kerajaan di pekoloman. Sampun pasti ke antuk titiang.
Wantah beli sanering di tiang. Beli saneng rame sekian di tiang beli. Bos sekali wasen nyai beli ngajak ini bukan laman. Sampun pasti ke. Konsep leban. Cik. Bangkok. Nawak titian bangkok. Dados jak wiroso Joko Dewa Rengiari. Nabi siset Idayari bangkok. Sekalo kelawan neskalo bakteni mereptekin wake. Kumandi patut pisan. Iya nunduk bakteni ini utama mulu sanang buatan kuala. Kuala yang bakteni ini mulu wake tak terima. Lagi cek. Alon-alon menang dewa sayang, menang sayang. Selesai sayang. Hei, Iwasin. Apaan nyai jengahin perjalanan wake dot jengahin perjalanannya. Oleh nah, do pesan nyai nutuk perjalanan wake ke Puri. Iar kanti nyai nincap natal Puri, sing bongan unen puri lakar bes-bes ukuran nyai. Yang puni kira ben beli. Beli. Idewo, janganan mukolom. Mangket. Bener. Neren beli. Yang sarang. Ratu Sang Yang Praboka. Yang udah ada sasa puniki sikian di. Reng dijaminap kirang pangobakten. Nek mangken tiang manggen asa puniki. Yang udah ada serta benyol reng sikian di. Ratu Haji Agung Suryanen puniki putran Haji Neji Reng dijaminap kirang kerten yasan Haji ngerti sekian mawastusan yang mangken puniki ditiang manggen sapuniki yeneng yukti Haji sayang reng sekian ditiang di sampun nang sedo ke mantan neling aku. Elenang tiang puniki putra Haji. Nawak. Dia. Eling-eling ngangan kode anak muda. Adi anak alit leng margine nangis. Sampun diudo sareng menyane malek sampun. Dia. Sampun api. Dang udang kene dadi madudog-dudog lacur kelai mama. Ya namon iki sampun picaan do Sang Yang Widiwasa napi malih. Kasing tina kang kelah dini diburi kasengewang pele. Ne jane gelah kasih sepang dini diburi mama. Sisipang sampun api. Gelah kasengewang nyolong semaro dini diburi. Amat nistan gelah ne jani mama. Nawak sira maosang kok dewa nyolong semara menyana napa ido aku. Ido beli agung di maosang. Kok dewa tan sampun pawikan. Ido aku yang saneng lingsirang sampun yusan ido Yen ucap yen sampun lingsir mau balik kadi anak alit. Yen nika pacang kegahan kok dewa dan serahino kok dewa pacang kerupat ning puri. Dangu diang dadi paman matur buka gitu marap pacenik.
Dikengkene gelas sing nguku paman. Basa kala ida murdaneng jagat ida beli agung ni mau sangkelah buku kita. Apa keseng patut gelang nguku? Patut ditiang dan misalah rengan kodewo kewandan. Yen dados tunas ditiang mangdo kadi mapetat. Kasar antuk ditiang majarang sekadi mesabuk. Ngiring ulah kang akidek pikayone. Mangdo sampun nang serahino biudo ring puri. Kan nyalet kayong kodewo panggih kena antuk pedak janone. Nika kemantan nikah itu sampun banget sungsut kodewo. Winane ngawinang sakit kayun gelap. Napi malih napi. Kewala gelang mabang ini kapen pako dan pamane. Disubane gelang nundorang unuk gelang ini paman. Nggih. Dapasanyen paman lakar salah tampi. Sampunang sumonio ring ditiang. Sampunang makebangan bedah kangen nika. Menawi alo kayu becek kaon. Kordewo sane meduwe yang sane medebe nikah ratu nikah napi. Ida beli agung mau sang paman. Nggih. Ne ajaglah nyolong semaru sing jada. Siro. Dua pauku dan pamane paman. Dong ida iraka mau sang ditiang sane ngiring kodewo nyolong semare ratu. Jaji pen gambone sambat. Yen perah ditiang matur yang ajang somah ditiang penyuwan kodewo yang karang kepadekan. Asase sampun jangkut-jangkut ditiang. Nika ada orang ditiang ning kodewo sapuniki mangke antuk budal kodewo ditiang ngiring. Ditiang pacang matur paumuring ida iraka. Tani paman lakar matur. Tung tiang nenten mau balik ya ditiang dan matur kayo ning ida sayu wakti ditiang melaksana kali pernikahan ida. Yen saja kita buka atur pamane. Nggih. Landegat yang jalan paman. Kirim kodewo kirim. Kalau hijau aja, ke padang galak ngale kamar. Sing wake sing menyet. Kapan bikas, ya tertingkah pengapih marap purine. Mokadi ngurah nejani. Ni subuh kawis talo raos sango kerobak menjalan resa dino-dino gawen cine ngebet tengtal meki diang tutur meki diang kebisan kenya mau berayone tekaning teko raos kelawan pelaksana memimpat ni patut cakop lima sungsong ajak kerja mekadi linge hidana kiagong do ajak cuma jele pola nyolong semaro di puri nyak mirip gegawen pateh nih nama kem takon kone cai keraos wanen dini tunggiang ben misi nagih ngelingkung jak ede nang wanene diadiason diajang panjang mekenah bener mediman mesap-sap medop-dop melalong dong laut tang tua nah Weh. Tumen tepuk nyamone ratu. Aeng sigokne nyatu. Diman sep-sep lalungin gitu. Nyen tunian beli tiang nyep-sep diman lalungin. mitran cini nyen buen Benar nyen. idanak jagong niajak gimana di gedong Hei. Dem aja merekak bobab dari jelemona. Ngemudahang tuak seko. Somah anak raben ida dua agong petempelang ke nyamuk. Yang mula sepalan resno beli menyamuk yang diang. Somah beli apa mai? Diok beli kal sep-sep di man diangmu. Melajah bebener nyatuona. Awana ngaman pedugole awake sangkane ngen. Kadang sangkane natak tes nunah pican ide dogong biang. Menginganang bener nyatu kengken. Kene jona. Pandai celangan bungut ken matoe. Beli bani nyamat tang tiang. Memidro ngireng ide dogong biang. Apa ada bukti ada saksi? nakon bukti nakon saksi Benar. mirip siseng percaya kena os wakene
Kenapa? Wakil sing awak nyengohong dipal melaksana terayu. Ada saksi dengan not gengken pegawai sendiri. Antok. Ya, Paman Ngurah. Ya. Yen kene de pariundokan ni paman. Sing bongang lah kelawan yang paman lakar memasen mati jadi dipuri paman. Ampun nang niku kenten. Yen sampun panemayan sira kan sida antuk mendede. Ye, keken gila mata ko boe. Mata oge nengengker barong ketet. Men kena cina wakil pang meseh tadi apa? Bener, aing ge beras ang cina makan. Kadang kak nyumpi rupo ngale penampe kita kena kayak. Era? Keken. Kau beda kan tina tuh? Yang kadi jani wicara ni inak kan wakil bukan menjalani. Ngau hang cim lali ke kerenang. Dia kau gentong angam mata ni. Ijo ben apa? Metolian bener kori-kori apa-apa. Nyen ada di Tanjung Bungka. Nah. Kira tu suka. Nah. Kemudian mecek manges tekol perjani. Nah wagang di tiang. Dan panggil ke di tiang. Ko dewa wentan dengan kur di tiang. Taksamang di tiang parakan ko dewa tamat. Ini kajang di tiang ngaturang semah pengasung kara. Pina keserana bakten di tiang. Pina keserana pengaksaman di tiang. Mangno sampunan di tiang kecakra untuk ibawan ko dewa. Bon selog murahe memarakan ngaturang bakti kanting sap murah tekene ngelah Gusti cara gelah tur maneng di subane sido tatasan lah len rasa tangkes muang ngatur murah tur maneng kaduluran ban atur ne madano tamu walau di subane padat lektakang lah meimpas rasa atur kelawan laksanan kemana Nawak dan kemana antuk titiang dados neme mangkin ko dewa ngruntuh kanggo cana sapunika. Sane sampun bakten titiang ayah titiang. Dan sareledang ko dewa mikayonin. Reng dijo menawi kirang, reng dijo sisip sampunang makebangan bedah kangen ike. Mangde sido antuk titiang menakin ayah titiang diangan ko dewa. Nah ianane suboliwat unduk bakten ngurahe sido melah kurang gelah sangkane ngurah ngaturang pangabakti. Inge. Walau di pulangan jani mirip sing rasang paman paican gelah sujati nak gaya apa kerja mak di gedongan gaya apa kerja mak di gedongan aneh sana ngonang lah dijo murah meguru dijo melajah awenan cicing ngirak nesari kanti sida bakal nyuk serahang dewek tekene ukuran murah Mangkin puniki teh wicara reng puri gumantena wenten nak muani ring gedongan itu yari gobah nak muani punika mata kan warnan ko dewa bener kayonen ko dewa di tiang sana nyuti rupa mata kan warnan ko dewa ring gedongan itu yari nyen ben murah do kana kebelas di gedongan rasa tan mapi kenoh yang ko dewa nalih di tiang ko dewa sampun pawikan di tiang jatmo tamat angin ko dewa parakat salengke titiang paca ngelarang tasdo nyuti rupa. Kadi rasa baca kang ana cerakene dan maka sami tatas aduk titiang midata. Dina yang kayonin. Boyo sampun ketah pajarang antuk petak jana. Baos ango ring daging purine. Sane sampun naone nyingaken manggeken. Sane gumati pratnya nyuti rupa ring puri. Dados bojok ipun sampun naone, dados tangdo sampun bisa. Yen kadi mangken mesiloman dados montor ipun sampun mesti daya. Boyo sampun kolokna, ipun yagong sane pratyan nyuti rupa. Dan nyanipun sane nyuti rupa, mata kan warnan ko dewa reng gedong itu yari. Kemudian titiang matan dalih ko dewa, ipun nenten nyibakang ko dewa ni wakang tanah. murah Titiang. Iyan di pelangan jani lah bakal niwakang wicara nak nunyan madan sidemelah lah mau pikayon. Apanya kalau murah nih mulai bulan di pekoloman jadi kemudian angin beng lah pati gerapi. Ratu. Sapun api menantuk titiang matur.
Kian yang kordewotan ngege atur titiang reng sekalo ngilen reng nis kalo titiang puron nyumpah kang dewe mangda seterah titiang dan mangokin rahayu yang prade titiang puron reng angan kordewo kayonin rian atu yang aniang titiang kadi panton reng tengah keng sawah wentan paksi ceretong mumah dike wentan ibikul las taris pantone sapo siro nikang kordewo nede napi pun ipaksi ceretong boyo sampun kolok tak wanta ipun ibikul tukang tede-tede don gitu ya ngangsan lemes cai matur tekening gelah liusan ngabo pertibimbo cutat pemutus boslah nejani apan gelas sing suku mesomat kelawar cicing ira desari ngadiolas juang jok nah jak juang jak juang Dong udah ada sasapu nih kebeli ngerundang paucan ring pengabin. engke dados sasapu niku nek sampun nampak menang pedohang giges Semala dong udah ada selas lales kayon beli pacar nyerang sekian. Tidak pun dikiramen beli sampun sampun ang beli memargi sampun ikut sampun. Tidak nona jangan beli sampun. Sugra Bangtan lali itu pun gagate.